Ngicela ungifundzele ke Mark 16 verse 15 kuya ku verse 20. Kubo Thank you. wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kubo bonke lo lokholwako abhajatise uyawusinziswa kodwa lo longakholwa uyawulahlwa labakholwako bayawuba nanade tibonakaliso bayawukhipha emadimoni ngelibito lami bakhulume ngetilimi letinsha ngeke behlelwe lutho nababamba tinyoke noma banatha lokubulala nako bayakubeka tandla kulabagulako baphile emva kwaloko inkosi Jesu seyikhulumile nabo yathathwa yenyuselwa ezulwini yahlala ngesekudla saNkulunkulu bafundzi base bayahamba ke bashumayela kuyo yonke indzawo inkosi yaba nabo yalifakazela livilayo ngekwenta tibonakaliso ngalo labafati baya kubo Petro nalaba labebanabo Sesikuphi ke lapho 21 asiyibambe ku 20 ngicela sibhice ke sifunze verse 15 bese uzubela kulo 20 ake siwashiyeke la lamkhathini ufunza verse 15 wathi kubo hambani niye emhlabeni wonke noshumayele livangeli kubo bonke bantfu yes verse 20 baphendvula benta njani ke bafundzi base bayahamba ke bashumayela kuyo yonke indzawo inkosi yabanabo yalifakazela livilayo ngekwenta tibonakaliso ngalo yes verse 19 lenkosi Jesu lithi yathathwa yenyuselwe ezulwini yahlala ngesekudla saNkulunkulu kepha verse 20 sewuthi inkosi yasebenta nabo Jesu wenyuselwa ezulwini emva kokukhuluma athi hambani but lo verse 20 sewuthi asenyuselwe ezulwini wasebenta nabo ngesikhathi sebahamba benda lokula kushido afakazela livi lakhe lekuthi uthite utawuba nabo kusho ukuthi inkosi Jesu noma ingabonakali ngeliso lenyama kepha ikhona isemsebentini noma ihleti ngakwesokudla saNkulunkulu kepha ikhona isemsebentini amen 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 ikhona isemsebentini sihloko lengikhulumela kuso njengaloko nikenabona lesilwane lesa basivetele sinalesifundo semaqiniso ekuphila emndenini waNkulunkulu kude lokusha lesingakwakha impilo ilandzela a pattern ngesikhathi uNkulunkulu athi kuMose akakhe itabernacle wathi alandzele lokhu lamtshele kona he must follow the pattern yaloko lakhonjiswe kona kusho ukuthi ekukholweni kude longaku inventa kude longakwenta kube kusha you just follow the pattern so endlini yaNkulunkulu ke asifuni kuba formal or dogmatic but sifuna kulandzela liqiniso lelula kuthi bekuphilwa njani bathi mabaphendvuka base baphila njani lisitshela lokho ke kulo sahluko 2 incwadi yemisebenzi yabapostoli lapho lisithatha khona ekuphendukeni kwabo ngicela siwafunze lamaqiniso lang4 siwathola la leli linye ngilesalithola kumaHebheru sahluko 12 verse 28 mangikhumbula kahle ngicela ke nyalo sifunze lo zenzo sahluko 2 verse 42 kuya ku 47 baqinisela njalo bahlanganyela etimfundzisweni tebapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlephuleni isinkwa nasemithandazweni bonke bantfu befikela kwesaba
Timangaliso netibonakaliso letinyenti tentiwa abapostoli. Bonke labakholwako bachubeka ngebudlelwane ndzawonye, benetisana ngetimphahla tabo. Batsengisa ngetitandi nangemapulazi nangetimphahla tabo, bentela kwenetisana ngaleyo mali. Kuye ngekuthi lo nalo udzingani. Onke emalanga babecinisela njalo ekuhlanganyeleni ethempelini. Banhlitiyo yinye, babe babhakashelana emakhaya. Badla ndzawonye ngetinhlitiyo letijabulako naletitfobekile. Badvumisa uNkulunkulu, babetsandzeka kubo bonke bantfu. Onke emalanga inkhosi yayibengetela ngalabo bebasinziswa. Ngiyabonga. Sihloko sami sithi do, God will do it. Yenda uNkulunkulu utawukwenda. Yenda uNkulunkulu utawukwenda. Yes. Do, God will do it. Emisebeni yabapostoli siyabona liBhayibheli liyasitshela ukuthi bendani bahlanganyela etifundisweni bacinisela bahlanganyela etifundisweni tebapostoli ebudlelwaneni nasekuhlephuleni singwa nasemithandazweni. Le ndlela yalo mthandazo besihlangene nathi sifundiswa sibafundisi ukuthi sinake le pattern lesiyithola la lo verse 42. Umthandazo niyawubona uvele ekugcineni kulo verse 42. Ekuqaleni tifundziso. Makubhalwa letinye izinto singete sathi lokuthi hawu kuhlangana kanjani yini kubekwe kanje kepha kunesizathu. Kuthiwa lokufunza uthandaza esisekelweni seliqiniso mawutawuthandaza after you have been taught. Ngiko lithi bacinisela etifundisweni bangaye emthandazweni. Ngoba waye emthandazweni ungalati liqiniso utawuthandaza ema feelings uthandaze timo ungathandazi liqiniso. So baqala ke ekufundisweni futhi abaqalanga ekufundisweni baye emthandazweni baba sebudlelwaneni fellowship. Leni goku fellowship la ufunza tidzingo talabanye tinhlupheko talabanye sewuyale emthandazweni nje uyabati labanye ukuthi bakuphi empilweni yabo. Fellowship liphindze lithi nasebuhlephuleni singwa kungaba ngetindlangosi letinengi but masichubeka siyabona lokuthi bebavakashelana emakhaya la bebahambe bahlephulelane khona ngenxa yokuthi bebabonana timo tabo then sebayaya ke nasemthandazweni. Kusho ukuthi konke lokulangenhla kwakha sisekelo sekuthandaza effectively njengemzalwane. Kuze uthandaza effectively njengemzalwane thandaza 1 ngoba ulati liqiniso usathi isifundiso. 2 thandaza njengemzalwane ngoba unebudlelwane nalabanye ungasathi thandazeli wena wedwana kepha uthandazela labanye loku fellowship nabo. 3 thandaza nalabanye ngoba uyabati nasemakhaya ukuthi timo tabo tikanjani. Mase uthandaza ngeliqiniso lo latiko lo lifunzile nangalo likubonile. Liyachubeka ke iBhayibheli lithi labantu laba bonke bafikelwa kwesaba timangaliso netibonakaliso letinyenti tendiwa bapostoli. Verse 44 bonke labakholwako bachubeka nebudlelwane ndzawonye banetisana ngetimpahla tabo. 45 batsengisa ngetitandi nangemaplazi nangetimpahla tabo bendela kwenetisa ngaleyo mali kuye ngekuthi lo naloyo udzingani. Verse 46
onke emalanga bebaqinisela njalo njalo ekuhlanganeni. Ngifuna ke bese sibuka verse 47, 42, 43, 44. Ukhuluma about what they did labe bakwenda. Bese 47 ukhuluma ngalokwendiwa nguNkulunkulu. When they did, God did it. Ngesikhathi benda uNkulunkulu wakwenda. Lo verse 47 uthi badumisa uNkulunkulu. Bebathandzeka kubo bonke abantu. Nayike iphathi yaNkulunkulu. Onke emalanga inkosi yayibengetela ngalabo labasinziswako. Kusho ukuthi sibona labantu bafaka tendo liqiniso lelivangeli ukuthi liphatheke. Inkosi yelizulu nemhlaba nayo ithi phela mina angisiso sibukeli ngenyuselwe ezulwini kepha ngisebenza nemuntu emhlabeni. Niyayibona le pattern. Inyukile inkosi kepha isebenza emhlabeni nebantu. Ngiloko lokulengifisa sikunambithe nathi sisaphila. Incwadi yabaseFilip 2 ungathi ifundzela ngesikhathi sakho verse 12 na 13. Lo verse 12 unemcondo ukuthi we must work out our own salvation. Hayi ukuthi sisebenzele ukuthi sisinziswe, kepha lokho sesisinzisiwe sisinziselwe kwenda imisebenzi lemihle. Bese lo 13 uthi ngobe nguNkulunkulu lo sebendako. When we do, God does it. Uma sisebenda sisuke sikhomba uNkulunkulu la kumele asebende khona. Malibongwe ligama lenkosi. Amen. Amen. Ngicela kwendana sisibonelo bese sibuka ke into letimbili leti tawusimikisa emthandazweni lamuhla. Sibonelo sekuqala noma lesikhulu saNamani. Ngicela kungafunzi inyalo kepha ungatfundzela emakhosi esibili sahluko 5. Mawufunza kusuka ku verse number 10 encwadini yemakhosi, umprofeti utshela Namani lobekagula anelichoko uthi akahambe ayogeza emfuleni iJordan. Hamba ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordan. Ngicela nikunake ninake kunenombolo. Hamba emfuleni iJordan ugeze utenye ka7. Verse number 11 usikhomba ingqondo okucabanga kwaNamani. Namani wathatha tintfo taNkulunkulu waticabanga ngesikali sengqondo yakhe. Ku-Isaiah 55 verse 8 ngoba imicabango yami ayifanani neyenu. Namani wathatha umcabango lovela kuNkulunkulu wawulinganisa newakhe umcabango. Wahamba wayawucabanga Namani ukuthi hayi uyathi lo muntu uyathi lenceko idlala ngami. Lithi wabuyele wancanzeka athukuthele Namani. Athi bengicabanga uyawuva kumcabango wakhe. Umcabango wakhe. Ukhumbule noma umcabango wakho ungaba good kanganani but umcabango wakho awufani newaNkulunkulu. Awufani newaNkulunkulu. Nange lo muntu lomkhulu Namani uthi bengicabanga ukuthi utawuphuma etekini afike eme bese umemeta libito laSimakathe uNkulunkulu ajikithise nesandla sakhe. Verse number 12
Kuverse 12 sewubuya nemicabango yakhe. Uthi by the way kunemifula lengcono kuneJordan. Khumbula imicabango yakho ayifani nemicabango yami. Lokungcono kuwe akusiko lokungcono kuNkulunkulu. And sewuyabona ukuthi awubi ngcono ngoba kunezinto letingcono emhlabeni. Lokwenda ube ngcono ngumcabango waNkulunkulu. Umcabango waNkulunkulu. Uthi kunemifula lengcono kunayo yonke imifula yakaIsrayeli. Uthi bengingeke yini ngigeze kuyo bese ngiyahlambuluka. Naka Elisha akasho ukuthi akahambe ayogeza. Uthe akacwile ka7. Yena ucabanga insila. Ucabanga nemandi lahlobile. Kanti la kuthiwa this is a divine command. Ngumyalo lovela ezulwini. Uthi hamba uticwilise ka7. Naman wathi sekakwatile. Kuloko kwata kwakhe kunebantu bekahamba nabo Naman. Verse 13. Unganzeka uthukuthele kepha verse 13 lisitshela ukuthi labantu bebahamba naye Naman. Labantu bebahamba naye wabese bayamekhuda bathi awu Naman awuphole umuntu lobutsala. Awuphole mhlonishwa. Awuphole. Ungakwadi kangaka. So lo Naman labantu ladude naNamani ngibathatha ngekuthi bantu lekumele uphile nabo. Ngoba umcabango wakho uwedwana ngeke ukuphasise etintweni letiningi. Thathisa kulabanye bantu. Bamekhuda ke umlomdzala bathi hey cha awuke sokwezame lokhu lotshelwa kona. Wahamba ke Namani. Wayawuticwilisa ka7. Umtimba wakhe waphila. Naman almost missed a miracle. Wacishe walahlekelwa kubona lushintsho noma umehluko empilweni yakhe Naman. Wacishe walahlekelwa beka semgcengcemeni nje wekuthi alahlekelwe simangaliso empilweni yakhe kepha kwamsida kulalela labanye. Kwamsida kulalela labanye. Kwamsida kulalela labanye. Ngiyathi ukuthi siyathandaza. Thani mase uthandazile, give room to others who may talk to you. Ungahambi kuphela ngekuthi uNkulunkulu ukhulumile kimi. Khumbula impilo yekholwa siyiphila, there is a pattern. Siyabona ukuthi labahambe embi kwethu yini lebasitile. Naman bamsita abahlobo bakhe, wahamba wayawuticwilisa ka7, wakhohlwa ngemifula yakubo, walibona lushintsho. Nake lokwendeka kona kithi kuletinye isikhathi lengifisa sikucaphele. Uma inkosi kukhona lekushoko kuwe ikusho kimi, kuyendeka masikubuka ngeliso lethu lenyama sithi hawu uNkulunkulu udlala ngami, noma sibe nenhlakanipho letside yekuthi singakwendi lokhu uNkulunkulu lamise ukuthi sikwende, kepha sikhethe sibone ngathi kukhona lesingaba nako lokungenda impilo ibe ngcono than kwenda lokhu lokusho uNkulunkulu. Kude lokungenda impilo yethu ibe ngcono kwedlula lesitshelwa kona ngumdali wethu, noma yini la ishoko nibokwenda.
noma kungaboya kubulima kepha mangabe kusho uNkulunkulu, it is for your good. It is for your good. Nathi ke letinto leting2 letimcoka lekumele ukuthi sihambe sicabange ngato sitende. Kwekucala sikuthola kuJohane sahluko 4 verse 6 kuya ku verse 11. Ngicela nje sihle siwacaphuna kancane lo verse 6 uthi umthombo waJakobe bewulapho Jesu asagciniwe ngenxa yeluhambo. Wahlala lapho waphumula. Jesu ku verse number 7 sekuqhamuka lo mfati weSamaria seyayadi lendzaba. Labanengi bethu angisho njalo. Sekuqhamuka lo mfati waseSamaria uTewukemanti. Jesu sewuthi kuye asewendeni asewunginathisi. Jesu konke lokukhona kwadalwa ngaye. Konke lokukhona kwadalwa nguye. Konke lokukhona kwadalelwa yena. Kepha Jesu ukhuluma njengemuntu. Njengemuntu longakwadi kwenta lutho. We praise his name. Amen. Ukhuluma njengemuntu longakwadi kwenta lutho. Uyathi ukuthi Jesu bekanga khamisa umlomo nje kwehle mandi from nowhere. Angene emlonyeni wakhe. Kepha Jesu ucela lo mfati uthi ngicela unginathise. Ake uve impendulo yakhe ngingakacedzile isicelo. Impendulo ikuverse 9. Lo mfati waseSamaria waphendula wathi, kodwa njengoba wena ungumJuda mina ngingumSamaria. Uceleni Jesu? Sesiyapha ebuJudeni nebuSamaria. Kuyendeka empilweni ube netintfo lengekhathi kuwe. Lengidawuthi ke kuhloniphe ama-issues. Mangabe kunetintfo lolwa nato empilweni. Uthi umuntu akucela into yinye. Uthi bewucela ukuthi ngicela ungihlalise. Athi setiphelile intitulo. Na. Tiphelile intitulo. Lo munye uyacela nje uyathi bengicela ungiphe imali yekuthenga nje idrink. Athi ngibona ngisebenza kangaka nje ngisebenzela wena. Just one thing. Ngila ubona khona ukuthi lo make bekane ma issues lo Jesu ngicela nje emandi. Waqala istory lesitse. Ngoba kunenkinga lengekhathi. Sibobonana kanjalo bazalwane bese siyahawukelana siyasitana. Wena uchubeke uthule njenga Jesu nje. Jesu akasho ukuthi sesiyapha eSamaria siyaphi kumaJuda. Wathula nje wamlalela. At least ngiyakholwa ukuthi ihealing yalo make yacala lapho, having someone to listen to her. Kulokunye uyadzinga ukuthola umuntu lotakulalela nje noma ngeke akuphendule ngebuJuda bakho. Angaka kuphendule tonke istory takho. Ngoba lo mfati kwaba ngathi sewuthole umuntu at least lo tamlalela, because at times uyaphila ngekulalelwa. Asibuyele ke simshiye. Ucela lamandi ke Jesu uthi bengicela unginathise. Verse number 10. Jesu waphendula wathi kube mane bewusati isipho saNkulunkulu. Ngalama emagama nasi lesingisi lengicela kusikhuluma bothishela akusiso lese kuphasa esikolweni lesi. Lesi singisi sasezulwini. This is divine English. Siphasa ezulwini mangilungisa nemdali. Ngeke bese usifeyilise emhlabeni. Jesu bekathi I asked you
to give me what I wanted you to ask me to give to you. Uzvile nathi shelo uyamangala nje usumakani la yini le lempendulo ya verse 10 uthi Jesu lokhu lengikucela kuwe bengifuna ukucele kimi lengitakunika kona but kude ngendlela yekuthi ngikuchukulute ngekukucela but kahle kahle lokukucela kwami angiceliswa buphuya ngiceliswa bunjinga ngiceliswa ukuthi ngiyakubona womile futhi awukholwa ngisho sewunathe 100 times lamuhla I want to quench your thirst for good uthi ngifuna ukucela kwama kwakho lamuhla but wena lokuthi ungiphendule kanje awati ukuthi ngicela nginesipho saNkulunkulu nginesipho saNkulunkulu ngoba lo mthombo wadalwa ngimi lo ngeke ngicela into yami kusho ukuthi ngalokucela kwami I am asking you what I want you to ask from me to give to you lo mfati ke verse 11 uyaphendula uthi Nkosi awunalutho lwekuka cha nalo mfati bekakhona she was fully present ngiyamthanda ingcondo yakhe bayikhona impela lo mfati Jesu ukhuluma ngetindo takamoya lo mfati utichaza ngekwenyama Jesus was speaking spiritual truth the woman was defining it according to the carnal mind ingcondo yethu yemvelo singayiniki lithuba lekucabanga tindo taNkulunkulu ngoba imicabango yakhe iphakeme kuneyethu noma ungalanza wonke umhlaba ucabange indlela taNkulunkulu ngeke siphume nemicabango lo wodwa waNkulunkulu ngoba ushito wathi wakhe uphakeme kakhulu kunewethu lo mfati uthi ngiyakubona Mose awunalutho ngoba abantu labangangipha lutho ngilababonakalako nje ushito futhi sibona kuthi lapha nje ungahamba ubukabuke bangabe nje ufuna 500 ungabheka phi ngala ungabheka phi ngala ngacala khona lapha phambili kumhlonishwa Shabangu ngoba indvodza iyabonakala athi hayi no so kani kungendeka kukhona labathulile lapha bemamiliyoni but bafake emancapsi uthi Jesu uyangibona kepha ungibona lokuthi ungibona ngaphathi lutho akusho ukuthi anginalutho ngilendlela lo ngibona ngayo kuthi awunalutho akukho Jesu angeke akulungise yebo ngiya akukho Jesu angeke akulungise yebo ngiya la kuJesu mawufunza baseKolose 2 verse 9 lithi in Christ dwells all the fullness of God kuKristu kunekuphelela konke kwaNkulunkulu kuKristu kunekuphelela konke kwaNkulunkulu emtimbeni waKristu kuhlala kuphelela konke kwaNkulunkulu noma abukeka angenalutho
kepha uNkulunkulu wakhetha kuhlala aphelele kuJesu. Wakhetha kuhlala aphelele kuJesu. Wakhetha kuhlala aphelele kuJesu. Noma ngetabonakala nelutho kepha kuphelela kwaNkulunkulu kuhlala kuye. Kusho ukuthi konke kungendeka ngoba uNkulunkulu bonke buphelele kuJesu. Bekathini ke Jesu? Bekathi lokhu lengikucelako ngilokhu lekufuna ungicele kona ngikwendele kona. Ngithemba ukuthi sesiya ngasekugcineni kukhona inkanyeti lengifisa ikhanye la kucela kuwe Jesu ngulokhu lafuna kukwendela kona. La kucela kuwe ngulokhu lafuna kukwendela kona. Inkosi iyasebenza, usho njalo Jesu uthi babe usemsebentini ngiko nami ngisebenza. uNkulunkulu ngeke smati ngekuthandaza kuphela kepha sitamati uNkulunkulu master usebenza. Simbone sinembala uyasebenza uNkulunkulu. Kwesibili ngicina ngako kuLuka sahloko 6 ngicela kunichazela. Sentathu ifundzela kusuka kulo verse 6. He asks you to do the impossible he wants to do. Jesu ucela wende lokhu lukhulu kuthi kwendeke ngoba ngiko latawukwenda noma ngoba nguye lotawukwenda. Jesu ucela wende lokhu lukhuni kuwe kuthi kungendeka ngoba nguye lolofuna kukwenda. Jesu ucela wena wende lokhu lukhuni lokungeke kwendeke kuwe ngoba nguye lolofuna kukwenda. La kuLuka sahloko 6 kunendoda beyinesandla lesishwaphene. Kwekucala Jesu utshela le ndoda uthi ayiphumele eshashalazini, uthi ayime la center forward. Ngazi ukuthi uletha lihlazo Jesu ngoba ngathi udraw attention kuthi how lo muntu yini Jesu ambeke embi kwalabanye ngekukhinyabetheka kwakhe. Masemile embi kwabo Jesu sewumtshela ukuthi akende into labe kasolo ezama kuyenda iminyaka ngeminyaka. Lo muntu bese athi enhlitweni yakhe ukuthi uyathi angikwati kwelula sandla, angikwati. Noma bangakhuluma bathi asiphakamise intandla ndotimbili lona bese athi ukuthi ngiva ngendlebe kuthi angitiphakamise tonke kepha nginesandla lesashwaphala, nginesandla lesingeluleki. Kepha simanga saJesu uthi kule ndvodza yelula lesandla. Bekangafuni Jesu lesandla lesisebentako, bekafuna lele singasebenzi. Bekafuna lele singasebenzi. Bekafuna lele singasebenzi. Uthi yelula lesandla lesingasebenzi. LiBhayibheli liyasitshela mawufunza ngeNIV lamanye athi njengalokhu lisho leli yaselula indvodza sandla seluleka. iNIV lamanye athi the hand was restored. iNIV ithi the hand was made whole. Lokho kushoni, lokho kusho ukuthi ngesikhathi lendvodza athi Jesu ayende lokhu lebe kulukhuni lokhu impossible ngilokuthi bekafuna kwenda Jesu loloku possible. Angiphinzi ucela lendvodza ukuthi ayende lokhu impossible. Jesu ufuna kwenda loloku possible ngoba kuye konke kuyendeka.
yena wenda lokhu langakwadi kukwenda. Jesu wenda lokhu lakwadi kukwenda, but ukwenda ngaloku lo muntu langakwadi kukwenda, ngaloku lasahleti naye aconvince, noma bongamtshela ebusuku noma ungamtshela emini, noma bongamtshela kudunyiswa ukuthi akaselule isandla sakhe, bekangeke bese ahleti athi ukuthi sami isandla sangesekudla asisebenti. Wathi Jesu, ngifuna leso sandla leso lesingasebenzi lamhla uselule. Wathi lamhla ngifuna uselule. Why? Bekade ukuthi ngelivi lakhe lokungeluleki kutawukweluleka, lokukhongile kutawubalusi, lebe kungasukumi kutawusukuma ngelivi, hayi ngemetaba. Akasho ukuthi yezama, wenzamazama, waphenza wathi Jesu yezama kakhulu. No, wathi do. Le ndoda mayithi do, Jesu wase uyaphelelisa umsebenzi. Owuqalile umsebenzi uyakufeza empilweni yami nomsatha ngifuna sephethe kanje ngekubuyela nemcondo wethu kuzenzo sahluko 2. Njengalaba bakholwayo sinemsebenzi lamhlabeni, sinemsebenzi lamhlabeni, siyawubona lapha kuzenzo sahluko 2. Bebahlanganyela emkhathesini wabo, bebahlephulelana emkhathesini wabo, bebasitana. Ngesikhathi basitana, when they were sharing, ngesikhathi basitana, liBhayibheli lisitshela ukuthi inkosi yaseyendedede. Kusho ukuthi lokho bebagwenda inkosi beseyenda. Bebathi mabenda, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. Bebathi mabenda bese inkosi iyenda. Bebathi mabahlephulelana inkosi bese iyabe netetele. Bebathi mababeka isandla kulogulako inkosi bese iyamphilisa. Inkosi ithi kulomfati lokhu lengicela ukuthi unginike kona, ngilokuthi ngifuna wena ucele kimi kuze ngide ukunika ngoba ngiwelo hluphekile. Inkosi lekucela kona ayiceleli ukuthi yeswele ihluphekile, kepha indlela yekuvula wena emehlo ukuthi cela enkosini ngoba ngiyole nemandla. Cela enkosini ngiyole nemandla. Ngifisa number 2 wetino lengicela ukuthi sitende. 1, ngifisa ngamunye wethu atifunele atibukele ekuthandazeni kwakho ukuthi Nkosi yini lena lengifuna ukuthi do so that I cause you to do it. Yini lena lengifuna ukucukuluta ngayo ukuthi ngende ngoba ubonakala wenda mangenda, uvakala uphendvula sami isicelo ngesikhathi ngenda. Ngale ncwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 8 ungatifundzela Simeon uzama kuthenga indoda kaNkulunkulu. Uthi Petro, indoda kaNkulunkulu, sipho saNkulunkulu asithengisi. Never try to buy. Ungezami kuthenga indoda kaNkulunkulu. Indoda kaNkulunkulu atithengisi. Kwesibili ngithe kwekuqala yenda as an individual, kwesibili kunale ngifisa sihlanganyele kuko njengelibandla emisebenzini yonke lemihle.
lesitawukwenda lengikholwa ukuthi inkosi yaze yasikhombisa ukuthi asendeni ngilokuthi ifuna kwendela thina. Waze wakubona inkosi lefuna ukuthi ukwende ngilokuthi ifuna kwendela wena. Akusikakhulu ukuthi ifuna kusita nanguya ingaze ikuthume ukuthi sita nanguya ngilokuthi ifuna kusitakale wena. Ngilokuthi ifuna kusitakale wena. Ucela kulo mfati weSamaria ukuthi nginathise kanti kahle kahle uthi Jesu ngilokuthi ngifuna kunathe wena. Ngilokuthi ngifuna kube nguwe lamhla lotawunatha ukholwe. God is asking you what he wants to give to you. uNkulunkulu ucela umnike lokhu lata kunika kona. uNkulunkulu ucela wende lokhu lafuna kukwenda. Mangabe uNkulunkulu ufuna kubuyisa lokhu lahlekile lokubhidlitiwe kusho ukuthi uNkulunkulu utawufuna uvuse lokubhidlikile, hayi ngoba afunela lomunye kepha ngoba ufunela wena. Ubona kwakho uNkulunkulu lokubhidlikile bese uthi ngicela uyongivusela nakuya lokubhidlikile ngoba ufuna kuvusa lokwakho lokubhidlikile. Ngifuna sinikethe uNkulunkulu lithuba empilweni yethu njenge individual na njengelibandla lokube senhlitweni ekulungiseleleni kwami ngivale amabhayibheli sesitawuthandaza kube kwathi ukuthi siphila emkhathini webantu kumbe labanye sinabo kulomndeni waseKwaZulu Alliance kumbe labanye bala eMangweni. Inkosi ifuna kusebenza kepha inkosi isebenta sikhomba ngekusebenza ukuthi inkosi naku la sifuna usebente khona and inkosi isebenta nathi ibonakalise imisebenzi wayo. Ngicela sukumeni bese sengiyaphetha lenzaba yami sesitawuthandaza. Inkosi inama belongcwele lala sikhona khona. Ngiyacela ukuthi ngamoya wakho ugcizelele usivule emehlo ukuthi sibone manje losinika kona ukuthi sikwende, hayi ngoba sephethe ukuthi sendeni kepha sephethe ukuthi wena yini lena lofuna kusendela yona, yini lena lofuna kuyenda kithi. Singafanana nomfati waseSamaria lo wabuka wathi awunalutho kude Nkosi head office lesiyadingo lekhadimulako njengetakhiwo letinhle lesingasho ngato ukuthi hayi cha ngoba Jesu une head office lapha eMbabane noma kaManzini noma eZulwini kusho ukuthi vele uyentelana lokuhle. There is nothing physical lesingakhomba ngayo ukuthi vele unelutho, kepha siyabonga ukuthi umhlaba ungowakho nekugcwala kwawo, live nebantu labakhile kulo. Siyabonga ukuthi Nkosi isiliva negolide ingeyakho, yadalwa nguwe nanyalo Nkosi. You can cause silver and gold to come down like rain. Nothing is too hard for you. Kepha Nkosi ukhethe kusebenza ngemitimba yethu kubonakalisa imisebenzi yakho. Nalamuhla uNkulunkulu wethu longcwele sifisa kuba nalenhlitiyo nekubonakalisa inhlitiyo leyabonakaliswa nibandla encwadini yemisebenzi yabapostoli.
bahlanganyela basita labe baswele kwabade lo weswele emkhathisini wabo. Nathi ngetendo tethu lamuhla Nkosi sifuna kuvala umnyango wokweswela kulaba semkhathini wethu, kulaba kholwa nguwe. Ngebuholi bakho Nkosi ngamunye ngamunye, oh haleluya, ebudzeni baleli viki Nkosi kwanze tigide kwendelana lokuhle. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuleto diki Nkosi kusehla senyuka netishumba tabo rice boshukela timbuphu emagrosa netimali sithumelelana. Akube kusebenta kwakho Nkosi sitabe sikukhombisa ukuthi Nkosi naku leli sikucelako, kepha sitawube senta njengekucela kwakho, njengekusithuma kwakho. Ungaze ucela thine kanti uthuma thine ukuthi asikucele ngaletendo. Bese Nkosi nginikela kuhlanganyela kwethu nyalo njengelibandla. Yenda tikitethu Nkosi tinyakade nalamuhla inhlitho yethu nyakade nganaba labaswele sifuna kubathinza kanye njengelibandla lakho. Ligama lakho Nkosi lithunyiswe. Kunomthandazo bazalwane enhlitweni yami. Kubekwe ukuthi kukhona abantu labeswele kumbe munye nje noma usemkhathini wethu noma inkosi tawusihola simbone nangilolala akanandlu buka etulu sibhakabhaka ngisho ebusuku akanalutho akunatibonza akunani weswelelo ngamakhela. Oh haleluya Lord Jesus. Noma inkosi yenyuselwe ezulwini kepha iBhayibheli lithi yasebenza nabo. Inkosi yasebenza nabo. uNkulunkulu makathi khona lafuna sikwakhe akusilo ukuthi ufuna kubonakalisa sakhiwo kepha ngilokuthi ufuna kwakha wena. Kukhona lo lokudzilikela kuwe lafuna kukwakha uNkulunkulu, kepha kutawuvela kungathi ukuthuma uthi hamba wakhela kuya kanti ufuna kwakhela wena, kanti ufuna kwakha kwakho. Makathi yelula sandla sakho noma besingeluleki ngilokuthi kukhona lo lokushwaphene kuwe lafuna kukulungisa yena. Wena uyathi ungabala athi Nkosi sengixume kanengi, sengezame kanengi, sengiphishaneke kanengi, sola kweluleki, sola kuvuka indzawo. Ngilokuthi bewenda ngemandla akho. Uthi uNkulunkulu, no, I want you to do what is impossible with you because it is not impossible with me. Uthi yena utawuwena. Kungaba ngilokulukhulu kepha inkosi nemandla. Inkosi nemandla. Ngifuna noma uhlanganyela ngekuthi lendlu lesiyawuyakha inkosi letawusiholela kuyo ukuthi asambe siyokwakha la indlu la yalapha, noma uletha stili sinye, noma uletha lipaka la simende, noma uletha emathayila lalishumi, nawe naloko lotawukwenda uthi Nkosi nasi lesicelo sami lengicela ngaso, ngoba uthi Jesu kulomfati ngabe ucele kimi ngoba kunesipho saNkulunkulu. Awuthengi kimi kwasezulwini akuthengiswa. Kusipho uthi Jesu ngawucele kimi ngekunika mina kuqala emandi. Yini Jesu lathi nginike yona, ngaloko ngidawubona sicelo senhlitho yakho.